si normalno. Si vidio ono na šetalištu kako snimaju? Ne. Ko nam praje da snimi da tamo? To je to. Bravo. A trezon sam. Da, razumem. Žurka možda počne. To je to. Mislim, ovdje realno neko možda nas neko ubije, ali... To je vi. Šta je ovdje? Barem dobra žurka, evo. Dobro vi. Baterija potrošimo jer smo se slikali pod vodu. Jel da, slikali smo se pod vodu pa je baterija prazna. Cenzuriš. Ne. A vidi ovo, Yamaha 1000 kubika. Što je ovo? A ovo bio građani voze divlje. Hoćeš ovdje vesno motor? Što je